Upravljanje dijabetesom ponekad može biti zahtjevno ili stresno, bilo da se radi o vama ili vašem djetetu. Ali niste sami, tu smo da vam pomognemo. Dopustite mi da vam predstavim APS, Android sustav umjetne gušterače. APS radi s popularnim inzulinskim pumpama kao su Omnipod Dash, Medtrum Nano, kao i sensorima Dexcom G7 i Freestyle Libre. APS je kao posrednik između vaše inzulinske pumpe i sensorom za praćenjem glukoze. Povezuje ih putem Bluetootha ili druge bežične tehnologije kako bi mogli međusobno komunicirati. Senzor šalje očitanja šećera u krvi u stvarnom vremenu APS-u, a on javi pumpi koliko inzulina treba isporučiti. To se događa automatski, sve što trebate učiniti je dati bolas za hranu koju jedete. APS prilagođava isporuku inzulina kako bi šećer u krvi ostao stabilan, danju i noću. Tako smanji konstantnu brigu, kao da imate pametnog asistenta u džepu. Uz to, APS nudi visoku razinu prilagodbe kako bi savršeno odgovarao vašem načinu života, a sve upravljate putem telefona. Također je dostupan na mnogim jezicima, što ga čini jednostavnijim za korištenje ljudima iz cijelog svijeta. I ne brinite ako niste tehnički stručnjak. Imamo prekrasnu online zajednicu programera i korisnika koji su uvijek spremni pomoći i odgovoriti na vaša pitanja. Nemojte se obeshrabriti. Zajedno možemo učiniti upravljanje dijabetesom jednostavnijim, sigurnijim i manje stresnim. Tu smo za vas.